apala robe kami na medjohamu katulang namin sa tabi sa una. Di matulang namin perlilitan perpakka sungsungin yang pernah gancang. Jadi na robe gokun namin tulang lang media. Ima na marsual na tore seda tali tudab na di parkopianan. Jonok ni kopi pulang ko ha. Tapos araw ujung na ay marsual do ito nami ima na rosdi sungsungin ng bera namin ima namin na misiro. Jadi mangiro kami tutulang namin, mangiro sangat, manang nasungod di ron non ujung ni ahaw. Bujima, bangunan namin tutulang namin. Jadi mula ti matutu dia mangboro nami. Isok kita di kami namar dungat tubu. Isok kumuha mo kami si bagulala muna. Ima tadani sa nami di kamu ulam muna. Jadi dohonon nami ma solo dohonok kuno toho apara. Dungat tubu. Yang mungkin benon nami kesimpulan na kalau sesodo burung nami. Toy ma, sa unang matulang dangin. Kasi tertabahu juk katatta, maksud tu mulut tum suri pe sok kat nasida ay telebok kami do. Ay arongin na ulan ngala ito ay ulan na baru. Dirang boyro, maksud tu namay wakili siya ma. Simokon. Sahada ma abang. Iyo, jadi ba benota apara Mga nasukod di ba ang makan warna tu. au ba kudo Jero. kudo Tari ngotu peletakan batu pertama mengawal ko saring-saring untuk si Torlia. Ini mau punya do. Ala na pas ketepatan di sini, ale tak sono detong. Makana sono na itu kan martapu ulung marbona sakalan. Jadi mulu tari ngotu tambah kondo baji naringan deh unang adong gak marsi saritaan Setewi tulang. Setewi jangan ditulang. Nah, jadi butiru tulang. Ebi na pala di parasol tabakon. Na julu pala ka batu pertama. Nang rosyaka ingat tulak ta persiboga. oh olo Para goreng. dapat nami nih Jadi nang ro halakon na julu. ala nahay naman dungat tu Oh, ayo persoalan ni alam mo na to. Jadi maksud tu di situ dah. Kita bisa muna. Manang nasod dia ben hamu memang ujuni. Manang nasod dia marsug. Jadi mulut tu soy soket kamu tulang nakuha manang nasod dia. Ido ban na ijo kami hamu lo dengan bangun ma maksud tu na para ni nasida. Ini maksud tu. jadi matutu ba mula ti matutu amang bor jiba kay kesimpulan na sonari menang bohape hami makata buru nami angko perbatasan on doho tabakon lantutu kamu pembangunan muna Ini tu. boro tu buru namin non Tapi itulah. Ima hatam. Jadi warok ka hatam itulah kalaku sen pakat do sa perlilida. asisya dari wabi hami amak kata hami Baik. Tong do purno tong kalau ahnya hatam na baro. nafsisa dah hata mah Jadi tulak perlilida baro. memang sahata mah dia meneringkan na ba ini mah taban jadi ala na harus yahan adu mangujuni Ini maksud itu lah. adu mang Jadi dihamu amang boro nami di son lah. jadi bolo hami sian ulo muna boro hami na makatai buru nami asa dengan ulon munan no muna si ribu lagi di ulo ni ala di perbatasan ni Jadi hami pen na makatai buru nami ang boro ba so ni mahata nami pangasip pulo tong jadi maksud itu sangat tulak. Maksud itu tadi waktu naik panako saring-saring mo. Ini pula bas si wakil. Jadi orang dulu kaman nami doang tulang. Orang rencana nami yang kabar boruamu. Ini mana yang ban pesta terbak song-song ini nang panako saring-saring. Di tanggal 25. Jadi buharo ira-ira katulang nami. Guru kamu mula kami mangaradi do kami marah di dalam tulang kami. Jadi maksud itu sangat tulang. Unang apa lagi be ala na sono mebir be persoal di nyari maksud. Jadi maksud itu sono sere mahamu katulang nami seperti sa pakat do sa marhum. Mana sono dia biro hamu na ga bukado ro hamu ni manang mga lubi pesta katulang 25. Ino neksi pasalan na ga katulang nami. anggoi benar ada do hami sang boro di ulam muna perburon na bawa hami tulang muna ngai sisa dalak ka do hami ni ngom do aka do ngatuni ba Ino maksud. asa so ni natin ni tuwa men na ba siyang giya mat tanggal 25 pinatikon hudon may ito ni tapian
Jadi kita mengalak kasi daw makaparsaulian. Matutu. Jadi oras amang baru na Sony mate. Okay, baru matulog dah. Tuma. Baru dah. Baik kamu malagoy sanga-sanga di solo. Matulog dah. Sanga-sanga di solo. Semuanya dah mah. Tapi sipun mah.